Ka New Trap Youth Development Council haga jani jung ka arp kendai terik unaitung kalau bat ikawai kali kit masi bean kabala kit palat put apuriang ya ke kabala bu kat kum kaan ka HYDC ka penranger ya ka jingkit palat put bat kadava na kaan badai ben pitchtam mardor ki badan kiti kat kum kaan ya dai kimrat Kanai kali ML05 ED Sunny Way Napra. Kanai dah kali bakit masih. Kanai kali bakit masih kelam kecalan. Kelam kino kiba pen kena pensisya apa kanai kali kit masih. Kakit kini masih apa apa. Dan kini masih kita tulai. Kat artli kini masih kita ne. Baik kena kali. Ini nomor plate Canadian ML05 ED Sunny Way Napra. Nak kalian kejungi kum ka HYDC metakan Janmin ilayo panpat yang kawai ke kali ML not Sun ka ED Sunway not pra ka pakit ya ka masih hilap nak kapos ke por kum ka kenhun hilap ka jing kayu masih nak kapos por kalau alat itu kata tadi kalau kajing kalau ka ega bagi susi adu kata kajing tudor jong kadok masih hari kasih jung ite nak kalian kajungi ni pada modori ki bri ki badan hakabor ka thoti namar balai ngioi nak kapos ke por kajing kayu hang ne hapok kasih kalau akta nam tau duk usuk orang li jukti jong kari kasih jing kadok masih kalau rem hadu kata trai ki pai ba aksau tu kadok te nak kalian kajung kum krum da kami ilayo ya kaban bat ikani kali bat nila depan register case persyarat hapok jong kamar keneng police station te katkum kene ka ngila ujur persyarat katkum kene ka katkum kene ka an ke bang the prevention of cruelty to animal acts 1960 te kene ka an ke kan sipang kajing transport ke animal rules 1978 te kene ka kene syai ke jing long ka long persyarat nama ki masih ke jing tap yu ki do ka long be an te ngi kajing start jong police department kuno bela ki biu jong an je bat ngi tentu juro ya ki biu ki badon ka bor ki biu kin simcia ki pai ba jong kari kasih jongi haba ki bam ya kadok masih kimnu cu bancit namar bali wada kalong batai du yon bam yang persyak ya kene dan kalian kajing kum ko dia kata ni pedre mondo dia kata wah pedon ka bor ke simcia ya kene kumno kadok masih kan kiu do ndus pa tam lenan kalong kajing kiang ni jawab ni bukan kiu do kadok masih kadok kata ada umdan makran ni haban ni kum ke kenu ni haban bi sepati ka de kajing sedang lesel la kim simcia wat ikaban yan Shadu keyboard ki bakam hasilor ngi ban RTI lut ya borok kisem ki borok nero ngi haban wat RTI bat ngi haban sim kum tat tan bani kudu bat u minister jong ka biniteri ba san bo shila ngi kudu kata ka de nak lim ji kum ka kenhun kata ku beli sibon